Fath o reolwr wyt ti? Because we're a part of the university, we have two programmes. So we have a domestic programme, which is obviously in the Premier League, the Saturday team, and then we have a university programme, which is the BUCS system. Ryan heads up the Saturday programme, and then I'm responsible for the ones with Emlyn. Mae fe'n wahanol, fel duality o rôl mewn ffordd, ond ie, mae fe'n brofiad pwysig iddo fi I wella a ddysgu fi hunan. So we have a league game today. We are playing Southampton Solent. Deal with the transition early. Deal with the transition, you'll absolutely dominate the game. We need 3 points, tracking down top spot, which we obviously is one of our aims. Go out, express yourself. Let's Come on, enjoy the game. All the best. I love it personally. I've been doing it for a long time now. I've been working in the academy. Obviously we have an academy structure here as well, where we go from under 8s all the way through to 19s. We can't get enough of it. Fath o reolwr wyt ti? Cwestiwn da. Dwi'n credu dwi'n dda iawn efo'r chwewyr, dwi'n gweithio dda iawn efo'r chwewyr, dwi'n gweud be dwi'n meddwl, dwi'n digon cadar yn nhw, rhaid gweud. Griff, bod na faes, paid jyst eistedd mewn yna. Ond mae disgwyliadau yn y clwb, ond ni'n disgwyl yr un lefel ar y Mercher a Sadwrn. Felly mae hynny'n beth pwysig, so dwi'n trial pwysleisio hynny fynd y dim byd arall. I've been working with Emlyn for quite a few years now. Obviously we've been playing together for several years, I think it's 8-9 years now. But yeah, as a coach he's fantastic. You'll probably see today he's really vocal. Good! Carl side! Yes, Carlo, aggressive ball! Fully stay! Good, Carlo! Play forward! Yes, for Skibbs! Yes, Skibbs, stretch it! Well done, Abe! Now control! Dwi ddim yn gadael Charlie cael ffordd ei hun, rhaid gweud. So mae fe efo rhyw fath o syniadau, a dwi'n rhoi rhyw fath o challenge. You know when you're getting Griff to go inside? Yeah. He's not really the passer, is he? He's not the pass, no, but ambell waith i'n rhoi rhyw fath o challenge. Un oed dwi'n cytuno efo. Mae'n bwysig fel y fforddwyr yn gweithio mewn gilydd, ond hefyd rhoi rhyw fath o challenge i'n gilydd. Griff stepping in just gives him something to think about. I think he generally is a real prospect of a coach. Yes, Billy, now you're on, son. Get him swinging it. Come on, keep move it! Move it! Some of the move it! Ni yn wahanol, fel ydych chi weld, a fi'n credu mae fe'n gweithio dda ar hyn o bryd. How important is this team? It's absolutely vital. Honestly, I can't explain how important it is. It's really difficult to kind of find spaces to develop players. So the BUCS is absolutely perfect. Yeah, the boys are on the bench on the weekend. They can just come away and get 90 minutes, 60 minutes, 70 minutes, whatever it is they need physically. It's difficult to play a couple games in a week, and so the BUCS system forces you to do that, but it's in a nice controlled environment. Mae fe'n sians I chwaraewyr cael chwarae yn erbyn pobl sy'n oedran nhw mewn ffordd. So os mae'n 18-19, mae'n anodd wedyn chwarae yn y Cymru Prem ar ei Sadwrn, lle ti chwarae dynion mawr, cryf mewn ffordd. Mae'n debyg I rygbi, really, yndi. Sydd gallu fod yn anodd mewn ffordd y transition yna. It's like, this is exactly what we didn't do the other day. 2 phases, and it opens up. Dros 10 mlynedd diwetha, mae'r chweil wedi chwarae mewn gilydd ar y Mercher, wedyn hyd mynd tuag at y Sadwrn. Falch o glywed mae fwy o hynny'n ddigwydd nawr, efo fwy o chweilwyr ifanc yn dod lan I chwarae yn y Cymru Prem. You'll see some faces, so some of the boys played against Bala on the weekend, so we're certainly going to be nursing minutes to make sure that they're not overloaded. Again, being ready for Caerdydd on Saturday. Did on the last morning on the encroaching out. I just think so. Told them twice the next one. Mae grŵp da iawn, a fi'n siŵr bod fel sgorio neu pobl yn y Cymru Prem, mae chwaraewyr newydd efo ni seino rhywun newydd. Ond da ni mae Skivington wedi bod efo ni ers mis Medi 2022, felly mae wedi efo ni am spel nawr. Mae lot o waith wedi mewn I ffyn sydd yn bwysig, ond mae hefyd mae Charlie Bullock, mae Barney Sodi, mae Cian Williams, mae Jake Morris hefyd sy'n dod fewn nawr, Lewis Rees, Dixon Gubongo sydd hefyd yn myfyriwr. So mae'r llwyth o bobl gwahanol a chwaraewyr gwahanol sydd yn chwarae ar y Mercher hefyd yn chwarae y Sadwrn. Os dyn hynny ddim yn digwydd, mae'r clwb yn cwmpo, mae'n rhaid gweud. Mae angen codi'r lefelau ar y Mercher yn neud siŵr bod yn paratoi am y Sadwrn. Achos heblaw hynny, bydd dim pathway I ddod trwyddo a neud siŵr bod yn chwarae ar y lefel sydd eisiau yn chwarae I neud siŵr dyn ni'n saff yn y Cymru Prem. Llechen lan,
3 points, 2 gol, ie, methu cwyno gormod. Gath pawb arno sydd yn bwysig. A fi'n credu to Lewis Rhys yn dod ymlaen hefyd yn helpu 30 munud yn barod yn mynd i Sadwrn. So mae'n beth yn positif. Y gol tymor yma yw dyrchafiad wrth gwrs nôl i'r uwchadran. Chi'n mor agos tymor diwetha. O'n i mor agos yn anffodus wedi colli Chichester a nawr nhw wedi ennill y Premier. So ie, gobeithio eto dyrchafiad mewn i'r BUCS Prem a'r ôl un bydd hi'n hapus iawn. Nôl lle mae Met yn fod. I fod, ie, i fod, yn i fod na, gobeithio. Heidd i fod na, gobeithio. Ond mae'n anodd. Mae'n anodd, dwi'n beth rhwydd iawn efo BUCS. Y pawb mor cystadleuol, os ni'n chwarae lawr yn BUCS 3 neu BUCS 4, mae popeth mor anodd, dal i ennill pwyntiau. So felly, dwi'n bod i pa gyngred tu mewn ffordd, dwi'n beth rhwydd. Ond ie, dylen ni fod fel prifysgol a fel cwb yn BUCS Prem.